Táinte. Tá fáilte rómh chuig studio Cuan, agus tá anás orn a bheith an seo an nocht. An sin casmar trí riil de Silver Strand, Caha Mountain agus McGoverns. Agus inis lenimid araig le cúpla port Music on the Wind a com Lucy Farr ó Cúnta Leitrimhe, Upwards to Surrey a com Padraig, agus an ceann darnach Beatha Bhrúchais ó Dún na Gabhall. Gurv míle maithagóibh tá se go hálína bheith an seo sa láthair álíonn seo atá lán de star ceolbhar. Leannig muid araigh le srá de trí riil. Tá tídal ionach ar an géad ceann agus scríb Ellie McCulloch
as America not safe with a razor. Ina dhiag sin cosmid real a come on ceol Turk Americanach a musca ceol Billy McComiskey dar tídal the palm tree agus creatna made leis an ceol the port Darbanum Jimmy's return Douglam May o Jerry Whelan. Okay, so Anish Cosmead was a Dolomead o Buscador on Donvarig, Dorob Anam Rune Barslund, and Walls for Mum and Dad
an tanam atá air.
bhfuil sibh cearcolóir? Good. Ítach. So, bat forte sin a scríb Jim dar a bhenim high fives. Mahu Jim. Woo! Anish veg mead ag shines cúpla reel, Cirrus reel, Garrow Vogue and Peddling Pattern scrífa ag an Fairmore Charlie Lennon and is honor a ceann da chuid tune a sinna mancha. Begwyd shines Fernmaul anish, Paddy's rambles through the park. Scrífa ag fiddler or Dúna Naul, Johnny Doherty. Agus Taration found scrífa ag Podrick, Mount Ivors.
Gorv Mahagwiv, Shanimir 3 reel on Shin, McKenna Country a scríb Joe Liddy, Fernie Hill a scríb Matt Malay agus Christopher the Mill a cum Michael McAig as Monaghan. And ish Lanimid Araig le 3 port a rish tá sheet Golir nu cumta True Logic lum féin ba é seo an céad port a scríb me ar an computer agus Late Nights at the Central le Michael McGoldrick agus an Stig Jig on John McCartan. Well, Gurmila Mahagut, or a Mahagwiv, so Cúpla Reel, Johnny Doherty's, The Scolding Wife, Corn Gorham Dance, agus Tommy Whelans, agus Bont Salt Us on Tunes.
Hosig Tara agus Padraig an sin le cúpla Port Hop agus lenimid araig inis le Port Luska a cum mé féin dar a bhanam a slip of a thing.
The gá polka a cum mé do Cardia má, Matthew McConaughey agus Thomas Cruise. Agus inis, sinna mid trí sliptig, tá an céad ceann speisialta, cum a gé do Carama, Kevin Doris, a fuairbás go toban, díreach sular is siamar ar géad album ina raibh an PC seo. Agus ina dhéag sin, Rockamíd istig ar isteach, I the Chestnut Tree le Mara ni Cahasig agus Creek na Mead le Burns's Mill le Joe Liddy.
sinnig mé písa lum féin inis óúnta Hibredarn, dar a bhanam slíomh naán agus gáfort ó cúnta Corcaí, de cóléigig agus sport a chum Peadar Ó Ride.
Anish beg with shines tune on Alban, The Room in Darkness o Aidan O'Rourke, August tune Ella o Manchester, The Treasures Money Can't Buy, Ashgrifa Mike McGoldrick.
Gurv Magwif. Cúpla riil eile dúibh Fimber Dwyers, Mill of Kyle Moore, agus Pretty Molly. Tune scrífa ag an fiddler Sean Keane, den banna The Chieftains. Creek nómid le cúpla slónán.
Bye.